Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng New Trap Youth Council West Khasi Hills District haka arpau terik mentau benai jeleu arjar khat kendai kalala ia kendu yau sembut menteri rangba kajela ubak Preston Tensong ban IT HU Shikong gijing dawa ki bayadei bat ka roi kapar jong kathain West Khasi Hills District barok kawai kamtam ki bayadei bat ki surok yat kali Hagani kasingi ginong yalam jong ka HYC kila IT da kajing tho ya ki pratli ki mat jing dawa na ka sorkar ki bayadei bat kajing sna bat maramot ya ki surok ki balas neo rathai hagathain West Khasi Hills District kajing dawa ka bakongsan kadai kajing dawa halor ka surok ka ban penyeso ya ka nongstoin bat ka mau kurwat bat ba ka ne ka surok kadai ban long ka National Highway Kajing dawa ka baar kadai halor ka surok na ka sinong sopian siya nong stoin ban penlong no ya ka surok tulen ban suk ka lait kawan ki pait ba ka ne kathain Kawai pat ke surak ke balapau hagani ke dorkas ban pelong ya ka kum ke National Highway kadai ke surak ke bajrong hinyo pesan kilometer ke ba penyeso bat ke nongstoin syamoet kulang haduk nongjeri. Hagani ke jing dawa ke HYC ke penpauru halor ke jing don kam ban penpha bat ban siang rong no ya ke surak ke balik sya ke jaka jengok kai perthai sya nong khunum. Kiwai pat ki surak ki bala dawa ban shna bat penpha ki kentuk ya ke surak bajengai 10 kilometer na nongstoin sya kenro nang ta ban penpha bat siang rong ya ke surak na kenro sya nong klau lengba ka jerhap rengkat ke jingkieng halor ka wa jerhap ka ban kut hadu ka shnong berki ban maramot ya ke surak ka ban 10 kilometer na ru nongstoin mau hadu sedat kar bat ka ba khaddu ke jing dawa kadai halor ke jing maramot ya ke surak na nongstoin sya rambrai Kung kita kam jangka HYC West Khasi Hills District, iwan yang kenduk bagi ngepon tay CM, ya deputy CM begini kenduk, begini keren halor gini kemat, kabaning kong kalau bangi lakuan jika surok, nanong ha makurwat, naman kani kadai ka penta ka kongsan ban connect ya district connection, nanong yang makurwat kum tangi dan kam, ya kani ka surok, ila kenduk nakalian ini yang bagi sasim kian nam takani. Kumjuru mentangi layok National Highway kalau don ke bypass nasopian hadu nostan mentangi ladon ngila don kam non taga sirok National Highway kunta nak yang jung ir ong ba yak ni banta ila don setang bat khot non taga tenda bar kumjuru nilai keren habadai ke sirok moej kadai kumba kun mau kenian bagi ke sirok moej ngadu ke sarkar Asam umdon syu batrai lan nak repair mu malang Tegumta nak yang jungi HYC West Khasi Hills haringkat kajing don pinokit kam jengka mau circle milawan yang kendu si deputy CM menepor bernak yang dulu uang baka surok mau noston kulang nongjeri dari nyuksan kilometer ladon haka sanction nam tak NER DP Tegumta mentak hilang tang apun nam tak konsultan penbiang nam tak DPR teng ila dia punya keren tu pernila kerpat ru buat kataru ladon DPR dari laknu un repair suak hendiat menta kasua nomor kadik lakordit pelaki pajak jangan tangoi kumjuru nagalen jungi ila keren yang surok na noston hadu kenrok kaba hadu menta ki maruti kibakit passenger kikit setang langut nomor umlong su bankit kampun ya ta nomor katengku bakijat ki kali lanok ki papang bistom gile tangata tikatno selang kum tag gile keren bernagaliang kani yong ba insale eventa bat surok na du kenro adu no hauru ngie keren bat hadu berki ba kintraino bernagaliang jong deputy CM bere inchat ya ka tulbudi ular unsim thianam tagani ban ngisu thu ngila de keren ro ba lakam no mentang ngila i bakal adon pastang ban traino ya ka kaladon namta ban pat lan competition nam taga surok na noston hadu ramrai kasai ring yi ba kajing kredit ki pajba hadu menta ngiladun kam ya repair tentang gerpat ya deputy CM ba lam no menta ni arab nam ban repair yang ni surok namar kala hadu kata kala cekliati gemta nam taga jing snu surok jong West Khasi Hills tani kajing ya kendu jong ya deputy CM kalong ka job benak yang jong ngin ya budin ya kini gerpat ya ki MLA jong ka nongson konsensi UMLA jong motion road konsensi UMLA jong mokerwat road bakin ya perkhat lang namaria kan ngi sanjur nam ta jeng bah jong West Khasi Hills district namar ko West Khasi Hills district ngilamat sibun ki jeng how they got development gisale siliang habaro sikata ngidon ki jeng kermen bahkan ni sarkar kenomle siliang ini mereka lem kum bangi gide dekat jong cek pendohi adap ta jeng sokmen hadu kata namar ba ila yo ban pensio hau ya jeng
jong kipat ba kadong kathang khamtam ka thain moit abadang sadin habun kirkom khamtam habangi phai sha surok kabal astang naga sarkar asam nadu sinam ka khandai spa ndu par ndoi hadu menta ka sarkar meglia ka klempat ai kano ka skim leni kano ka jirap hagaban penbaha ini ban param maramot ya kani ka surok te nagaleng jungi nila kran syai bat nila ya kran kham syai batu dipti siam hagabau dipti siam ulai thu ini bakal adon haga plan ban pha no menta satang yau konsultan ban pek berhading kata ndak ladep ya kani insa shimno berkinsa sedang no ke DPR te nagaleng jungi ka HOC mo sarkar harangkat kajinga donglang ke jongka HOC West Kazil ni don hangne ban kranchai ke sarkar basma bha ban yarab dem geni kadang kathang hagaba miru ni longkum kiwi idong kithang ki bang idong kam yo surak babha hagayat kiying berkunjuro hakiroi kipa kiba dongkum di hospital kiwi kijing mentoi kiba ai hepat ba but nalor kataru ni abu ya kani kawai ka ban ai ka repairing ban mang tingka ya ka repairing nomor basua ban sedang ya kani ka highway ka ba na nonston syakulang na nonston mau pulang ban nongri ka badong 9 kilometer kalong ka badang selam dan nomor kata ni kepat ya kani ka sarkar berkunjuru ya dipti siam ban mang bisa ban repair ne ban maramot ya kani surok nonston mau ka ba seni hadu kata hakaba bun ki mun simbriuru lalu tang namar ba kijing sini ujung kesurok tengai kublai ya kani kesokar yakin ya peitlang kaju namar ba kani ke jakaru kadan hapi hapo uput usam jakamaglia